Martin obwahati aine embuzi eza boa goats zirukwingana 10 kandi ahabwo kongera okucyondoza kw'abaguzi b'enyama nikongera ahiguru nikoreka ngo embuzi z'enzungu zine enyama etanuzire kurungi hati nuko kutandikaho okuhindura omuringo gwo kuzara embuzi ezenyankore kandi ezari kugira ngo zine akatare karukumara omu Uganda. Nagira ngo kulisa embuzi kurungi oshemeye kureka ebishaka omufamu yawe obutagitema munonga. Embuzi nizikunda obuti oburumu obugando na nobundi kandi wazirekeramu ebinyasi byonka embuzi tizirukura kurungi. Ayongera agira ngo shemerire kuzihereza amizi garukumara ozozi yenkente hamwe na no kuzigema omubazi gwenjoka buri hanyuma y'emyezi 4 kandi nagira ngo kikabire kiri kirungi embuzi zitura ahiguru okwehara ebyondo ebyakubasa kureta oburwire omu matungo. Ayongera agumana azozya munonga omubwire bw'omushana kwenda kwehara emikukuni erukuruga omu mucucu na n'oburofa obw'omukiju. Na munonga challenges za farm egi biggest challenge yitwine ne y'omushana. Itwe turi mu rain shadow corridor ekicweka kite kikira kutunga njura wagerageranisa n'ebicweka ebindi. Nambwe n'ebicweka ebindi bebyine hati betujyo muri El Nino season abantu bemba complaininga empita zijire ebihimba bifire manyente zirwire konkitwe tutugizire njura nyingi tutwagera mushana mwingi mbwene turyomo konka mwene amaize mbicweka bimwe abamwe tabagine mwene ekicweka eki problem empango ne ya maize konka hati turyontu mbengerezeho nambwe no kuruguru ntireyo tanks mu rushozi mkozere piping system benyenda amaize ngatware ngasyo mu rushozi nagasyo mu rushozi nga spreading on paddocks buri ntahera arire ebe no yanywera konkanche buzurwe pump nichenda very very powerful pump eyintakatungire kandi nabwo ntimbire dams ezinde mu different areas of farm omu kugira ngo tucendeze aharugendo rwentahe kubanerira so far water source twine imwe yonka ahifa mbwene obusikubaza ryo kwenyuma zitekwa kurugayo kuja kunywera ahifa kandi mbwiro bwo cyande ntene nyo mirundi nkena so nore kugendeka zo kwekarya ikagaruka kanywa mizi ekagarukayo kije kanywa mizi by the end of the day neko samani minji oshanga n'amatega yeshara ahabwo muringogo. Ikinde cya kabiri of course n'abakozi labor market hata abantu tubacenda gukora abakozi nabake naje namara ho kwezi kumwe kwa kabiri nagenda so abakozi nabo tubara binji. So abakozi mu rutoke abakozi mu mbuzi abakozi mu nte ikigambo cy'abakozi nacyo nayo ni problem ya mani of course nita katuru kumara rushanga intenkeze zo wareba no bano indita karahango ahabo kugira ngo ensi neyo mama nonga tekumeraje so no umwanya muhango munonga so I end up nchonku punch zita kari abandi kugira ngo nze kurisayo haza kiri very expensive so izo nzo challenges ezindi kushanga omu farming. Hatenteze zo kureba itwe turukutandika kutunga ente tukabanza kukozya otombazi abafu oronda katambara ugitanko mu crash ninga shiba gikwata ugisimura no mbazi kutwarigiraho twakora bwa crash twaronde bomba umuko bomba giheka mugongo ofuhirente ninga shimusukunganya mu rugo spraying at random twarigiraho twakora crash is improved twaronde bomba twagama tukatwoza burwa mukaga nkanyija burwa mukaga mukahishisha ibiri twozya mpaka shanki 10 mukutaha mizi mukurwana nente mukugera konkati kuturigiraho hija system eje ya spray race kan costinga sente nyingi miliyoni kama 10 na bwanyuma yo kutunga ron buri wo meta gukora spray race ejo abakugikora nkabiha bushenyi kandi system yayo ombazini intenzirabamu harmu ezuba kweta nko kutwareba system yebyoma pipe C
then nugurugo mu kina gozente then ugaruko mu kina kandi mu dakika nka 30 noba wayigize ente nka 10 waziherze so nkintu warobwire buke kwijaha novuga ko baryizo bari yo kushoma nkiro mu kasheshe inyozya shayi birne chweka mbanagarikira obwire bwe cyanda ekikoro munonga no kureba ngo watega damu zezi wabona amizigo kumara kandi n'umwanya kuboyine muhango kugira ngo watamu paddocks ente tuzarira paddocks ezo zona wabikaho paddocks urukumanya utumbwire bwe cyanda paddock ege na neji nizija kunyamba n'ikindi ikintandikire busya no kubyara ikibingo specifically nija kuba ningaburu rente zo z'ekibingo na munonga zo rukamwa abo kubana zo kuja kuba nzimpa amatago nabe nyamo sente kugumaniza gabura ombwire bwe cyanda Omuriso ogu akabasa kuhinga ebinyasi obwahate birya ekazi ziri kurenga 10 kandi ebyo bibingo ebyari kutekateka kukoramu ebyo kurya byente ebya silage ebyari kwenda kugaburira ente ezo ezamate hamwe na nembuzi turukongera kureba omumbuzi ze akabasa kuziteka mwe namba omumatu ekiturikweta tagging kandi nambezi nizimuwera kumanya enamba y'embuzi ezayine kandi no kubasa kumanya neha erikurungi nanga yakubasa kuba yarwara najimanyira aho aha namba yayo nagirango buli mbuzi nezara emirundi 2 omumwaka awagizire ngwe mbuzi nitungo rikura kwakanya waba noyenda okulisa